Индустриальный парк Silkway. Бұл Қырғызстанда бірінші жолы жасалған долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына құрылған Индустриальный парк Silkway сода борборунун бірінші корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар. Алып жетишип калсаңыздар болот. Уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар. Аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот. Ой. Ой.